ब्रैजिनै नं बाक्सा विधानसभा बियाबाव सोर जागोन इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि सोर सायख'जागोन बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै राकेश ब्रह्म ना हितेश बसुमतारिया मोनगोन इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिनि टिकेट बाक्सा विधानसभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव बांदों जिंगासिनाय बेखौ लानानै दिनै मुसलपुराव इउपिपिएल दोलोनि सानैसो मावथिफोरा बारग' एमएलए हितेश बसुमतारिखौ बिजाथि महरै सायख'नो दाबि खालामो। तृणमूल खोलोबनि मावथिफोरा बियाबनि जौगानायनि सार्थआव हितेश बसुमतारिनि टिकेट होनो दाबि खालामदों। हितेश बसुमतारिखौ बिजाथि होआब्ला दोलो नागारगोन होननानैबो हुमखि होयो। फारसेथिं इउपिपिएलनि दैदेनगिरि हितेश बसुमतारियाबो मोनसे खौरां मेल हांख्रायनानै दोलोनि टिकेट होनांगौनि खावलायो। যে আমি এপ্রিলৰ 9 তাৰিখে যেহেতুকে আমাৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে গতিকে এই নিৰ্বাচনত আমাৰ 42 নম্বৰ বাস্কা সমষ্টিত আমি হিতেশ বসুমতাৰীকে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছো আৰু হিতেশ বসুমতাৰী আমাৰ ইউপিপি জিলা মুছলপুৰ জিলা মুখ্য কাৰ্যালয়ত আমি ইয়াত সমবেত হৈছো। আহি থকা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক দাবী কৰি পেলাই আজি ইয়াত জিলাৰ সকলো সদস্য ইয়ুথ ওমেন আমাৰ সকলো চেল ইয়াত উপস্থিত আছে।